Objekat. Proljeće 2013. Hajde bolan, ulazi u kuću, akšam je, a ti se zamislio. Ko da ćeš na prelo pa ne znaš kojoj curi prije. Šaljivo mi dobaci supruga dok je zatvarala magazu. Ušao sam u kuću, presvukao se, klanjao akšam i nakon što sam završio večeru, utonuo u dubok san. Svu noć sam nešto trabunjao, neki su me vojnici ganjali s puškama u rukama, a niti oni mogu da me stignu, niti ja mogu pobjeći. Taman kad sam mislio da im ovoga puta neću moći umaći, začu se ezan. Trebalo mi je nekoliko sekundi da shvatim da je to ezan za sabah i da sam u kući među svojima. Radovi na kući išli su u dobrom pravcu. Polako, ali sigurno gradili smo nešto iz ničega. Djeca su se radovala što će konačno imati svoje sobe, a žena novoj kuhinji i šporetu. I ja sam se radovao njihovoj iščekivanoj sreći. Često su mi tu svraćali ratni i poratni ahbabi. Donosili bi kahvu i sokove radnicima, a komšije bi često znale donijeti i ručak kako bi mene podržali. I danas su radovi krenuli uobičajenim tokom. Udara čekić u ekser, motorka reže jelovu dasku, majstor Salih pjevuši sevdalin koji pjesmom budi usnuli komšiluk. Žena je znala da će se nama uskoro smračiti pred očima, pa je pristavila vodu i prije nego smo joj mi to rekli. Taman što smo sjeli i nasuli prve findžane, ugleda Agana Mujinog. Nisam ga vidio još od prošle godine kad smo išli komšijinoj punici na dženazu u Doglode, pa sam se iskreno obradovao kad sam ga ugledao. Agan je uvijek isti, osmijeh mu ne silazi sa lica, iako znam da je i u ruke i u noge ranjen te 93. godine. I samo on zna kako mu je od tada. Dvometraš koji je u mladalačkim tučama noževe golim rukama hvatao. Nikada nije govorio mnogo, ali njegov prijeteći pogled u trenucima kada je bio ljut smirivao je i najnemirnije oko njega. Pomalo hramlje na jednu nogu, ali se trudi da ni to niko ne primijeti. Znam da ga ožiljci često bole, a posebno noga čiju je natkoljeničnu kost metak smrskao u jednoj od presudnih bitaka za ovo naše mjesto. Dodatni teret ranjenoj nozi s godinama je počela stvarati i kilaža od oko 120 kg. Sve se sastalo i udarilo na jednog čovjeka da ga poklopi. Pa hajd, ali ne da se on, ništa ne može protiv njegovog keza od uha do uha. Selam majstori, već kahvu pijete, a tek dan počeo, uzviknu nam. Kako rane gazio, upita dok sam mu dodavao jedan findžan kahve. Elhamdulillah, ne boli me ništa. Kako ne boli bolan, nakon 21 godine, pusti to, ja se evo lupio čekićem pa me dreka stoji. Pokušah makar na taj način izvući koju jadikovku iz njega. Ne boli kad ti kažem, navikao sam ja, škrto odgovori, jer inače nije volio govoriti o tome. Većina nas je nerado pričala o ratu. Ne znam zašto nismo pričali, kao da se tu nije imalo šta pričati. Kad nas naša djeca upitaju da im pričamo o tome i želi da slušaju o puškama i pištoljima, mi im nevoljko odmahnemo rukom sa znakom da ne želimo pričati o tome. Njima to izgleda kao sebično čuvanje dragocjenog štiva, a nama bolno diranje nezaraslih ožiljaka. I onako djeci to izgleda kao da im prepričavamo neki akcioni film, pa ne znaju bil vjerovali ili ne. A mi koji smo to prošli, pojedo smo se međusobno. Malo zbog nepravde oko nas, pa nam svako kriv, malo zbog nerazumijevanja i narušenog zdravlja,
a najviše zbog toga što osjećamo da smo višak i državi i njenim vođama, a često i vlastitoj porodici. Ja sam ipak znao o čemu je Agan uvijek rado pričao i volio sam slušati tu njegovu priču, pa sam ga malo dirnuo da nam uz kahvu još jednom kazuje. Nego, kako mi njih pohvatasmo i prevarismo, druže? Ja sam bio na Javoru, ali ti si ih golim rukama hvatao. Ja sam to već zaboravio, reče Salih lomeći kocku šećera napola grubim ispucalim prstima. U kraju usana Aganu zaigra osmijeh, a iz očiju se poče nazirati neki nestašni sjaj, kao kod kakvog dječaka koji se rado sjeća svojih nestašluka. Ovako ti je to bilo, započe on. Znaš kad smo formirali vodove i čete i pojačali obuku one naše grupe dobrovoljaca. Zajedno sa jedinicama štaba krenuli smo u pripreme za osvajanje objekta. Sabirali smo podatke da što više znamo i o objektu i o stanju kod Srba. Saznali smo da se oko tesličkih sela, tamo gdje žive Bošnjaci i Hrvati, vrši protjerivanje naroda i da se sukobi sve više približavaju i našem kraju. Komandant je formirao manju izviđačku grupu sa zadatkom da detaljno izvide teren oko vojnog objekta i saberu informacije o stanju u njemu. Ovoj grupi pridružila se i Šuvalićeva izviđačka grupa, kako bi zadatak bio obavljen što bolje. Šoro, Juska i ja hefto ranije smo započeli izviđanje terena oko vojnog objekta na Velikoj Mahnjači. Juska zvani Juka, dobar oko mina iz iskustva rudara, a Salih zvani Šoro, oficir jugoslovenske vojske koji je, hvala Bogu, otišao od one vojske i svoje znanje donio ovdje. Sjećate li se njega? Kako se neću sjećati, odgovori i doda. Šorina odlučnost podsjećala me na likove iz crtanih romana što smo ih razmjenjivali u vremenu naše epidemije čitanja, svega što nam se našlo pod rukom. I tada je on najviše čitao. U školi uvijek najbolji i u crtanju i u matematici i u znanju, a i poznavalac borilačkih sportova, zato nam je i bio poseban primjer. Voljeli smo ga zbog njegovog neprikosnovenog poštenja u trenucima kada je odlučivao i o najrođenijima. Što bi narod rekao, momak amaha. Jest, sve je tako kako si rekao, potvrdi Agan i nastavi. Moja grupa se oprezno približavala jer nismo znali šta nas čeka gore. Polako se krećemo prema objektu trudeći se da budemo što tiši. Mada su nas jastrebovi koji su kružili iznad nas i tražili plijen, pometali svojim zvukovima. Majka ga ubila, zviždi i jastreb ne popušta. Na 50 metara od krivine prema objektu začu smo korake. Sklonili smo se pored puta i čekali. Primijetili smo da se prema nama približavaju dvije čobarnice ispred kojih je trčkarao šarplaninac. Dolazile su od objekta. Starija žena u onoj starinskoj srpskoj nošnji sa štapom u ruci, opancima i suknenim čarapima na nogama, pod bradu svezanom mahramom kretala se cestom polako. A pored nje išla je curica od nekih 15 godina i pjevušila. Kada su prišle bliže nama, stali smo ispred njih. Prepoznao sam gluhonijemu čobarnicu koju smo i prije viđali dok je čuvala ovce na ovim prostorima. Očima sam im poslao poruku dobronamjernog komšije i dao znak da se ne brinu, iako se u njihovim očima vidio veliki strah. Šta ćete vi ovdje? Znate li da u šume ulaze vojske? Znate li da sa vojskama dolaze različiti ljudi i da vam mogu svašta uraditi? Upitam ih ja polako, da ih ne prepadne. Djevojčica je uplašeno odgovorila da su one čobanice i da čuvaju ovce na Hajdučkoj kosi, te da više neće dolaziti. Nemojte više dolaziti ovdje. Mjesta gdje se nalaze vojnici nisu sigurna za vas. Gdje su vojske, tu su i ratovi. A gdje su ratovi, tu nikome nije dobro. Zato, ćeri draga, vodi tu ženu kući
čuvajte ovce oko svojih sela, a kada se ovo smiri i dovede u red, pravit ćemo teferić ovdje na njivi, kao i do sada što smo radili, rekao je djevojčici. Ne bi li je malo ohrabrio i udalji smo se od njih. Agan srknu jedan gutljaj kahvi koja se već bila ohladila i vrati findžan na mjesto. Na moj upit da li želi još kahve, potvrdo klimnu glavom i brzo nastavi priču, kao da se boji da će mu šta promaknuti. Nastavili smo sa izviđanjem terena. Nakon izvršenog detaljnog izviđanja, vratili smo se i izvijestili našeg komandanta o situaciji. Spustila se noć, a razne misli prolazile su mojom glavom. Pitao sam se šta nas ovo očekuje. Je li moguće da smo već počeli sa izviđanjem terena, sa prikupljanjem podataka? Šta je sljedeće? Kako će ovo završiti? Kamara pitanja, a odgovora nema. Znao sam da ujutro idemo ponovo. Valja pripremiti svaki detalj kako bismo bili spremni za odbranu, ako zatreba. Ne znam ni kako sam utonuo u san. Osjećanja su bila isprepletena. Bio sam spreman i siguran, ali i uzbuđen zbog dana pred nama. A prepadnut upita ga. To nisam bio, jok. Znao sam da je zaista bilo tako. Znao sam da u ovoj priči nema nikakvog preuveličavanja. Agan je oličenje našeg bosanskog prkosnog gazije. On se samo jednog boji. Uživao sam u svakoj njegovoj izgovorenoj riječi, kao da tu priču prvi put slušam.